ntiyahingutse ngo yayi ngo umugabo mwiza nkawe ngo ntiyogenda tutagufunguriye niyo hahanzane gusa hejuru y'abagabo baruguru kamusanga umugabo yahengetse sapo y'urutambe ngo n'imfura ngo ntiyorye injanga niye mfura iri bwara kuri randondi rutayesu Yesu iwe ubwe Yesu ubwiwe ubwo ngo kiyo panaruka ngo bakomeza ikombe ngo botse injanga ngo Yesu arazimanyagura ngo arazigasanira batangira bararya ngo bagejeje hagati kurya akatoweka ngo amaze kugenda ntiyigaza aseruka mu muryango muri yanza bigishwe barimo ngo apige hode ngo yame penetre mu gikuta ngo arinjira arabasuhuza ngo amahoro y'Imana bane namwe ngo aricara baraganira muri bya biganiro baganiriye nawe Yesu arabasezera aravuga ngo jewe ndagiye ngiye gusaba data azobuherereza umufasha ni uzobatinyura akabagira abagabo bo kuzovugira Yesu Imana uhereye ideni samara kuzana kumpera y'isi tindagiye inzi kuwo